Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adimi salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Adik tak patah mana sudah. Coba saya nengku, tapi saya husnudon kalau ke orang Bali ini saya husnudon. Mungkin tadi sebelum hadir ke sini makan kebanyakan mungkin. Habis makan 3 mejikom mungkin. Atau telur sobluk. Jadi buruk sama keluar suara. Saya terus ngajak ke coba ndik HP ini. Ndik HP. Coba saya ndik HP, coba saya minta nyalain lampu HP-nya semua. Yang punya aja, yang punya. Enggak punya gak usah curhat, enggak mungkin saya belikan. Coba semua. Kita terangi, kita perindah tempat yang dibacakan sholawat dengan lampu HP kita. Semoga dengan kita menerangi tempat yang dibacakan sholawat, semoga nanti dalam kubur kita diterangi oleh cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nanti di akhirat kita dapat tampiasan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga kita memperindah tempat yang dibacakan sholawat, kita dalam liputan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah jamil yuhibbul jamal, Allah indah mencintai keindahan. Semoga kita dengan memperindah tempat yang dibacakan sholawat, kita dalam liputan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mencengah gue deh. Coba nengku semua, angkat bareng-bareng semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad.
senang. Tapi si aras sa utang ngailang. Bila paleman banyak boleh. Sangkun beda amalan lekas pona utang teroning abian. Tapi ini untuk orang Madura saja. Teroning ya. Coba baca bareng-bareng ya. Kalau enggak bareng-bareng tak mati katanya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kompak, kurang kompak Jo. Alaihi wasallam. Yuk bareng-bareng biar semangat, tepuk tangan semua ke atas. Semuanya. Yang laki, yang perempuan, semuanya bareng-bareng. Yang di depan, yang di belakang, bareng-bareng semua. Muhammad tak mungkin disia-siakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakang bareng-bareng semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi lanjut. Terus saya barusan dapat instruksi dari panitia. Teroni ngambil. Pingin tahu. Instruksinya apa pingin tahu? Kamu nanya. Barusan dauh beliau mohon bendera-bendera diturunkan saja. Mohon dengan hormat bendera-bendera diturunkan. Mohon maaf nggih. Diturunkan. Kita sholawatan bareng-bareng sekarang. Lanjut. Terus marah tukang parkir. Sallallahu ala Muhammad. Yuk bareng-bareng semuanya tepuk tangan ke atas. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi pangangkep pepekus. Kanjeng Nabi pangangkep pemulya. Kanjeng Nabi pangangkep pepekus. Kanjeng Nabi pangangkep
Yuk terakhir semuanya saya minta lebih kompak, semuanya tepuk tangan ke atas. Terakhir bareng-bareng semuanya. Semuanya. Yang di belakang, yang di pinggir, semuanya bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi pangistana pekus. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi pangistana pekus. Kanjeng Nabi pangistana mulya. Kanjeng Nabi pangistana agung. Kanjeng Nabi pangistana asamku. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي حصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجنا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانا. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله يا ربي واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا شهادة، يا
ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي واصلي كل مصله يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم du kanjing Nabi aba amtina deka ajunan ongku ngampongan ongku para tunya akhirat moka ngirenga ya Rabbi صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم du para wali aba amtina deka ajunan ongku ngamponga ongku para tunya akhirat moka ngirenga يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته